izvolite. Moje dve čerke su došle da uzmu neke bajke, a one su članovi biblioteka, ali ne znamo šta dalje da radimo. Ništa da ću iz vaše kartice. Da pogledam ja. Mila, ovdje su slikovnice za male drugare. Aha, mogu one same izabrati? Naravno, možete da pogledate. Izvolite drugarice, pogledajte, tu imaju divne bajke. Imali smo ovako. Sklonite se, sklonite se, sklonite se. To ćemo vratiti. Ajde vi kao pol donese, izaberte neke dvije i dođete kao da dva zadružimo. Ajde uzmi neku, nije važno, mi to sad glumimo, samo društvo. Ajde, hajmo kod Tanji. Tanja će sad nas zadužiti. Vidite, društvo, vidite šta radi Tanja. I ono pisne i to vas zaduži. Tako, mi kažemo to ste vi. Ovo je Milo, ne znam ko je Milo. Uzmem tvoju knjigu, očitam i kažem Mila, ti si podigla knjigu slikovnicu Pepeljuga, na ovom papiru moraš da pokažeš mami do kad treba da vratiš knjigu, da ne kasniš, da bi drugi tvoji drugari također mogli da je pročitaju, znači da na vrijeme vratiš i da čuvaš knjigu.